Assalamu alaikum, hurmatly bizning KG Xabar kanalımızın görüşçüleri, amasları. Biz oş Çapalağın namazlarına tuğanlar, Getslerge kelip tuğanlar. Uşul kümüş tüstegi Getsten başlayırın, basında 270 bin so'm surattır. 59 men 63 14 numaralarına balansanlar bolot. Hunday Getstek 2003 ken, объем 1 ken. Жақсы. Eshik açık mı endi? Eshigi javob tuğanlar, ko'rib qo'ysangizdar bo'latinday ele. Salonni ko'ringizlar da yaxshi. Do'ng'aroqlar o'zlari yaxshi ekan. Esi barxana Getslarni ko'rsatgan harakat qilamiz tuğanlar. Yaxshi. Daha bir qara tusdagi Getsni ko'rsataylik tuğanlar. Esi bor ekan. O'zing titan diskalarında ekan. Ko'ringizlar da qara tusdagi Gets. Motor jog'idan boshlayın. Motor jog'ini bir ko'rib qo'yingizlar. Var zık. Ko'rinib turadi. Yaxshi. Jil 2007 1.4 объем, пробег 11.500 deydi. 115.500 320 ming so'm sur'at bir tuğanlar. Yaxshi. Zimni bo'lganda ekan. Bo'lish qancha? Desam yaxshimi? Steklo paydo ekan. Bo'lishni 290. Motor ходовой zimp baqir. Motor ходовой zimp deydi tuğanlar. Gets qara tusdagi o'sha regiondan qatalgan ekan. 111.500 probeg ekan tuğanlar. Yaxshi. O'ta so'ng keyingi Getslarga o'taylik tuğanlar. Daha bir Hyundai Gets titan diskalarında ekan. Asır basın sırayız tuğanlar. Ko'k tusdagi Gets. Ne deydi? Отличный состояние deydi. Жылы 2007 1.4 объемда ekan. 51 men 05 03 15 номерына байлансаңыздар болады туғандар. Зимний болымда ekan. Басын сұрайық. Assalamu alaikum. Бас қанша екен екен? 330 да? Бола тұрғанша? Сүріп береміз. Жақсы. Мотор ходовой зыңқ па? Бар, зыңқ. Стекло пойдеміз екен, мотор ходовой зыңқ дейді. Так туғандар, мотор ходовойдың бары жақсы дейді. Жасала тұрған жері жоқ екен. Көріңіздер да. Дағы бір көк түстегі Гетсті көрсетейік. Гетстерді сұрандылы сатып қойчу деп. Біздің каналдан астап айтырыңыздар, туғандар қаталы патисация басқычын басып кетіңіздер. Бұл Гетстің бағасы қанша болып тұр? Ассаламу алейкум, әке қандай, жақсыз ба? Гетстің бағасы қанша әке? 300 мин сом кішкене кем. 300 мин кішкене кем бар, а? Мотор ходовой зыңқ ба? Жақсы. Родной краска өте? Краска болған. Краска болып тұр, а? Стекло пайдамын деген туғандар, жақсы. Оштала олады, а? Оштала олады кен. Жылы 2006 1.4 объемда екен, 6-7 раз болып туғандар. Көрдіңіздер да. Так, туғандар, есі барғана Гетстерді көрсетеміз туғандар. Есі барын іздеп кетті ауыз. Есі барғана Гетстерді көрсетеміз. Daha bir Hyundai Gets gördüm tuğanlar. Esi бар екен. Ош регионына qatalgan ekan, 184 деген номерда. Qancha ekan aka бағасы? Qanchaga? Ko'ringlar tuğanlar. 290 ga satılып тұр şu Gets. 290. Açıldı o zaman. Так, 290 ga satılып тұр. Hadisler biz çıkamız var, şey yapıyoruz. Bu Gets'de tatayınız tuğanlar. Tak, tuğanlar, жақсы. Satılıp kettir. Satpayla koyayım. Satılıp kettir ekan? Satılıp kettir. Qanchaga? Bitta surachi. Satılıp kettir. Ko'raylikchi. Qanchaga satıldı akalar? 335 ga satılıptır. Жақсы. 335 ga satıldı deydi. Tak tuğanlar keyingi Gets'leri ko'rsataylik. Uşul Gets'ni ko'rsataylik tuğanlar. Ko'rdingizlar da. İchki salonga kirsak. İchki salon yaxshi ekan, toza. Steklo paydo'mda ekan, aynaklari. Так, жылы 2007 1.4 объемда ekan, 6-7 раз болды. Бағасы қанша екен akalar? Бағасы қанша екен? Көріңіздер да. Жақсы. Так, туғалар
Keyinki getişlerge ötürsek tuğanlar.